chabi janya lonka video bala na matot ma very important ka message mato yenu wa diara mu jolin rama balar ka message je chuka je mangai je kon je chakola frena bar mu je chuka je we want me ja ko wo ne te me la ken dora me dan me chai kai ken ba pu ya kai ke le ba pu no kai ke le bite nyur ko ngi ro ne che pu no kai ke le ja ko wo ne me pet gi nien to tarji me pen gi nien anwara to tarji ngan mas je me we ka ne dwe tut man dwe tut mas je me we ka ye tia ka chuan ko me cha ya ka media ka cha lat ka media chere me cha te ka I know that I know gor no by le ka media gor no by le no dwe tut te tin dwe tut te ka di dwe tut te ko je ngor ye ne but me cha la ka ye Jonathan mukwai lo guru wona ne ga abana watin lakin ko ala ri yelar antil nga maga ka ye til nga malada ka ye message la ne jemlar ne dwe tour le nga jen dwe tour yene ne ko le nga je gwa yene dwe tour ko raje tum no wara yene dwe tour ma se wa je na ka jam ka klaba wa right ka cha play but chele banyo je ta ram che je ka ngo dwe tour yene ne ko mani yene do to konti aga Nebraska mani ngata ko nga yena ko ngai yene do tour but te bi yora kangan bi yana yen ante mush jin do tour che mush ko bi apologize che mush ka 12 hours from now ka 10 hours ka 6 hours ko bakula ba na wala ka sa bro baby do dun baby play che mush ke time bi apologize kan ha bi an jo de nga cha ji du cha du ra ka du tour malish goro no bi ari alaka makara ari alaka ban du gwash ko na makara na gwash la gwano yen ji shin ka yen raja to ke la raja ko mi ngar ka nyin mi je ka nyin kon woro cha ro la wi jin rambro ra para tak lor jala je ka nyin kon Bram bio per ka attack ka dong tile ma chalar je ka dong tile ma chalar kuido video ma charo aitino ma chala te ga dwe tour ma kuna recruit ma ku de recruit ku ga da ku recruit do ka che we ga dolle ku ga da ku recruit do video ma charo aitino gore wo biya kamrar ka biya je ka biya play go na video ye nyalar yene de tour yene do tu nyala ler video mo me chaburi cha ya attack tino ka chene wuru mi chale garu da attack tino goro video mo biya kamrar biya play ba linga nora dial ka gisken ko video no ka shaka shot video no ka katin changa chalad ne je ngen ka leba mo do turu ku na recruit ka kam wuru chala ga dul ku na ru ka kam no nga jenga video me Rele la de jenen ka be nyo la de run makara apologize makara ben rele la de jenen tin video da ka be play ba linga nora rele la de jenen cho wene ti konti mo ram mu na recruit ka kam me mo ga ko mo ga ka yo e wurin cho ala boy rol nyang tel ka do tutin ka tel ga we dultin ka tel ka ayutin chela na ka do ba chela ne jeme cho we ga jeno kon dial tel ka ko recruit mo ne ti kon ram na mu na recruit ka yo wurin ba ka ta bandang ko yo to ba ka ta bandang che ka kamu dal boy rol nyang jaram na mu na recruit boy rol nyang nga je ka lien go yen wor ka run be nyo ka play ko ta ka ngam video na ka tial tele video ma cha mar chol cha bi do chot ko tram dal je dal na ko kora kana no do lo no ka mar ko gwar karam no nga ne da di ka ne lo da ite ka da lo da am lu nga lo da mar lo da gwar lo da kot ka lo da ro di lo da ka mark my word charama jana ba ko je cha elus charama jana ne ba ko lar jo ri cha elus lo da ram lus nga yene do tour chala je ndwer bi alar je aje baraka te beden ba apologize kama te ka te ma chala tin do tour ku na recruit ko je shoda mention ka shanga attack kashe wengan se ngala lingan ngan gwan kashe is go cha jo belinga trampo aza belinga ka mer pu ndo turu belinga ka trampo aza belinga boyanga ka tam
moya ka tam yen wara moya ka tam but mabamana run ka ta baro ko run wango tele ma chi joy ka ye ne du man du tele be joga jama ka cha apologize ka nga ka ra apologize nga de ngam sorry she attack lora ka ra apologize ka nga and then I will go after you guys video no ka jala de ke du tour ka garwe dual ka gar ma changa do ru yen wara dia bana ba ko koran kai kara mara attack ka movement te konti nga je te kel kan wara rame nga che cha attack la re nga je ka wo jan ku gar ku ka to de lada ku gar ku ru na ka jana ran pol malong ku gar ku ru shere me na kan wara ka jaw da mar joy wuri ala boy rol nyang che de bur wale goro nuwara ko go lo kan wara ka jara me dan chi nuwara ko na ara mo che ara mo de mar chonga jakel ajala no wo boy rol nyang point da pan ajala ma mo gar ku yo ba ka ta ban de ngai kana lol nyakia kana lol gar kos la de je ka chala ka video naka I was very clear ko ngan cha goron wona ne thank you so much thank you Jakor thank you I was very strict shingane wurum la ra jawran kala renyin ran kala la ne ka ra jawran ko kwezaran wum de kwezaran ko wum wa kwezane je wurin chwala agare aduatur wum kwezaje ma movement ka movement de me chen wa lo ga ngwage ba ne nuara ma ra me chen wa no ke lo nuara ba ne nuara but video ja play janga clubhouse ja translate plus video de michela warun ja translate so che woje but che link elio ka be onyo liang no wale te ram che janga baram go ka da maraba ram go long mate ka media ba che ja ka nga che 7 nan kwala la re yeler ye ne do to me do to you need to apologize churan chue para attack lor mangana moya ta pa lor ma de apologize ka ye de jo do to cha attack lor but no Betur gadwal garma cha tram cha attack ka tram cha attack rame che da attack mudan enye jan ko me cha ngal luye na choi pal Betur ngoda tilaga nuwara ma cha na attack ta ban de ngai te ke ler ka ti kon jiri ler ka nuwara jen lad na nyin karar ka je lad no wo a part of the ingla be cha lel ka te ingla mi film me ko len ta ban and I'm responsible for my word ko ngana ngan wut anga responsible gwana je chu I'm responsible for my word take a no to radien no tila re ma char mateling lap edun ta ban de ngai kana yala set wa no re ma char checken ko bi kala partner and that history ngashi yene yingwan chango ne nga dor Thomas Gador makwaye metine te mangai tin kame chi to ka South Sudan not just me and ore ma char wa kafne je ken gar ya la ser wa kafne je wi ma ya ken ngash ke je na dia lakin plan underground je ne chu ko ba joy me ke ko wa paga ne chi kwan a chi kwan ke peace negotiation chu ta ban ku ka jo che wa ma janga go chu ka ro ku bar chu kala cha gar ma char jo yore mai ke le ka chu ro ku bar a je dia ga ye na ra ye no re cha ku let us talk reality ko to go na ba ku ngol je me cha ngai ke ne cha gar ma char cha ku ngre ri ka ke ne chi gar ma char chu ku to rai ma cha kal na choro ku gwa wo chi ne te jikel chi ne mu mo ndu bi join ka do mo kwai ma kai ja gore le ne la gwa na ko jiram kel ma very close ka ma cha kal na South Sudan Thomas Gador ma kwai jiram kel ma very close ka ma cha kal na South Sudan ma kai ye gore nga jon nga den kai ye e duo gara cha gar ma char jo wana kel me cha ngai chi do ro chup te ka chu ka jo ne ko gar ma char pal jen ku chi pa kan do ku ba form la bo te ke dunde chi nyande wo te ke dunde ke ne ji ten chi na ro bar ke je cha ware ma sha kal na cha na ken cha ware ma cha ro bar ku de let us be very honest ko isur na ba na ka fakin ma kai ne ko ne ngai je te tiatin gwara je boda de kai ye jin wuri cha do ture ti rodo ma goron bi ben yal ka gono ba chi no nyal chu na chu ka def I gave you a warning jay bi ko jay bi lar jor timbalar kuidu kana mar gwach ko ji I don't even know you chu ngor
neiti kon lada kana ide taka machakal na Korean. Ngache background, but I'm not going for it now. Chalari yelar yene dua tours and one ne yen gwara jam kwarun jo gora apology to dentang till machaka margo hino koneje jelar apology ko je chode che porgano kama colors meche la che wo dua tour che na rukuru che na nang we na rukuru we ga nang ken aje no ngam video rame chelar urgen wrong information cha kam je ngurun na gara na dua tours the tour ma kwa icha kam wrong information ka je do to ya kam wrong information kan ne kun jogo gila yon den to anga je raje kwidu cha kam wrong information mang my word but jin magori wona ne ban gwach ko ji to je no ngano